Waduh. Wes. Cantol ya, sapi gede bantengnya ngamuk. Wah lagi irangnya ngamuk. Melayu gede. Lompat di. Wah, metu gel sampean. Apa nih? Wah. Waduh. Oh, di pinggir. Wah. Aduh, aduh. Rame pasare. Was. Bang sih wis aman nih kita. Aman kon terus nangkrik meneh bar Bu. Wah, kamu iki, Bro. Ayo, Bro. Mas Bang Repan. Wah, dikake lho. Sing ndi? Iki opo ayu iki lho, lagi lho. Lah. Pas mati prene to. Wah, iki sisane gendru, Bro. Sisan. Ngeri kakean sapi iki. Padet banjir sapi. Ya. Mas Depan Waduh. Ya ampun. Bocong, guys. Bocong. Awas, Bu. Ini. Nubruk wong mau. Di mau. Dulu. Waduh. Wes. Masnya tadi sampai jatuh ya. Cancang rin ya, Mas. Betul. Manjat toh. Sapinya manjat, guys. Bisa lihat duit dari YouTube. Sekian. Nanti 3.000 Iya. Duh, bos. Sapinya utul. Iya, guys. Waduh, silete nganti abang ngono apa iki? Ya ampun. Kasihan sapinya. Manjat. Bismillah, waduh. Sapi ini ngamuk nih. Wah, alhamdulillah. Ngamuk, guys.
Col kemana? Tuh. Waduh, 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 ngangkrik malah, ngangkrik malah ini.